kunda ndakubwire mukama, kunda ndakubwire mukama, kunda ndakubwire mukama, ko ndagukunda cane, koko ndagukunda cane, by'ukuri sindoronka uko ndabivuga, reka mbivuge mukama, ko ndagukunda cane, ego koko ndagukunda cane, by'ukuri sindoronka uko ndabivuga, reka mbivuge mukama, nkasyara kunda ndabivuge ko ndagukunda cane rwose, ndagukunda cane mukama Yesu Kristo, ore Kristo nkunda, kunda ndabivuge ko ndagukunda cane rwose, mu nzira ndabihamye ko ndagukunda cane rwose, ndagukunda cane mukama Yesu Kristo, ore Kristo nkunda, kunda ndabivuge ko ndagukunda cane rwose. Uri Imana nziza, reka tubivuge. Uri Imana ishoboye byose, reka tubivuge. Uri neturiye turabizi, reka tubishingire naye, kandi uri umugiraneza. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, wowe uninaso bwawe bukorera muri twebwe abakwizeye, twebwe abakwishimiye, twebwe abakwemera. Wowe uhengeka ijuru ryawe nk'uko Sawuli bivuga, ugahezagira twebwe turinga ku isi. Habwa icubahiro. Habwa icubahiro. Turagushimiye cyane kuko uri Imana mushobora byose. Turagushimiye cyane kuko uri Imana umugiraneza. Turagushimiye cyane kuko uri Imana umutabazi. Turagushimiye cyane kuko uri isoko ry'ibyiza byose. Turagushimiye cyane kuko uturengera mu makuba atandukanye. Turahezagiye izina ryawe, turahezagiye ububasha bwawe, turahezagiye inkomezi zawe, turaguhezagiye mukama, kuko iyi ngabirano y'ubuzima dufise niwe wayiduhaye, nta mpamvu n'imwe tutogushimira. Turashaka kugucurarangira unezerwe, turashaka kugutambira unezerwe, turashaka kukubyinira unezerwe, turashaka mwami w'abami, turashaka mucunguzi wacu, turashaka muremyi w'ubuzima dufise. Muri iri zamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9, iri zamu ryo kwisobanukirwa, iri zamu niryo Veronika yaguhanaguriyemwo mu maso, guca ushishanya kuri ca gitambara Veronika yaguhanaguza, ngo araheza aravuga ngo mukama ishishanye umutima wanje, ico ushima barico nshima, ico wanga barico nanga. Kaba Yesu Kristo umukozi mwiza, nk'ukiri zamu ari iry'umutama Simoni, ari ryo Simoni yakwakiriyemwo umusaraba, benshi bagacanganikirwa ngo niwe yawubambweko. Niko tugomba kwisengesha rituma abari bamaze kudufata mbiri, abari bamaze kubona ko batwaraje, batwugariye ibirere, batwugariye ubutunzi, bapondaponze ibyishimo byacu, batangaje nuko batubona mu nsinzi yawe Kristo Yesu. Kaba Yesu Kristo umukozi mwiza, muri uyu mwanya uri hagati ya saa 6 na saa 9, kuri uyu munsi wa kabiri, cyane cyane abakenyezi
ndashaka Yesu Kristo umukunzi mwiza ugaragaza ububasha bwawe mu kuduha amahoro adasanzwe, ugaragaza ububasha bwawe mu kuduha urukundo rudasanzwe, ugaragaza ububasha bwawe mu kuduha igikundiro kidasanzwe, ugaragaza ububasha bwawe mu kuduha ibyiza n'ibyishimo. Tubere maso kuko turabana bawe, ngo wicaye iburyo bwa Data utwambariza. Nuko uzi neza ko hari igihe twisanga twarenze itegeko rya Data, maze tugahura n'impanuka zo mu isi y'umwuka, tukisanga twaherewe mu buzima bwacu. None Yesu Kristo umukunzi mwiza, nciye bugufi siniteye ijeke, nditandukanije n'intege nke zanje, nitandukanije n'akanwa kabi kanje, nitandukanije n'ububi bw'umutima wanje, nitandukanije n'ingeso mbi zanje, nitandukanije n'igisokuru kibi cyose cyogomba kubyuka uyu munsi kikambuza amahoro ashingiye ku iteka ry'Uwiteka n'itegeko ryiwe. Kama Yesu Kristo umukunzi mwiza, abana bose bariko barasengana nanje, abana bose biteze guhembukira kuri iki gicaniro, ndabizi yuko umukuru w'igihugu avuze ati genekerezo runaka muzoza ndabagabure kandi abarishe. Abantu bonezerwa bakitegura bakambara neza bakagenda kwitegura uwo munsi mukuru kugaburirwa n'umukuru w'igihugu, kuko barazi ko ashoboye baramwishimiye. Nanje ndazi ko ushoboye gusumba bashoboye, ndakwishimiye gusumba abandi bose twishimiye. Kama Yesu ugaragaza intsinzi yawe muri aba bana bawe turi kumwe kuri iki gicaniro uzobukoze. Baragusezeraniye kutakuryagenya kimwe muri 10. Nta mpamvu yuko wokwemera ko ubutunzi bwabo bugenda, nta mpamvu yuko wokwemera ko umurozi yugara ikirere cyabo ntibadandaze ngo bunguke, nta mpamvu yuko wokwemera ko amagara yabo bamake bagahora kwa muganga, kandi ubutunzi tubukeneye ku gicaniro mu nzu y'ububiko bw'Uwiteka. Kama Yesu Kristo umukozi mwiza, nabagiza abo bose batakikuryaganya, abo bose bumva batakishoboye kuja mwirigara ngo basakuze, abo bose batagifite umwanya wo gutakaza, abo bose umwanya batariko barakora bataryamye bariko bumviriza ijambo ryawe, abo bose bafise ipfuwe ku bw'itegeko ryawe. Rabizi naye ziri mu mitima y'abana bawe, baravuga ngo yo nakumenya kera, nkamenya kugukorera kera, ngo mba ndi umuhigwe gusumba. Rega Musa yaravuze ngo dufashe guharura iminsi dusigaje tutongera kugucumura ko papa, niko Zaburi ya 119 ivuga. Kama Yesu Kristo twuzuze mutima w'umweranda, atumenyesha ibiri mu bubiko kwa Data, niwo muniho wiwe ngo abadaho, atumenyeshe ko Data dufitiye amagara meza. Ndaguhereje imitwaro y'abana bawe, hari abariko baratanga imitwaro y'ubugwayi budasobanutse, ibitero bidasobanutse mu buryo bw'umwihariko. Umwana yariko yumviriza indirimbo zo kuri iki gicaniro agatamba mu nyuma kadukwa n'ingwara yo kudawa no kugirana. Mu izina rya Yesu Kristo ndamwatuye ko gukira imizimu n'abazimu bose bamuhunge, mwijima n'uhunga ubuzima bwiwe n'umwana azova mu kintu kidasanzwe. Mutwara nyina aramutangira arayicaye. Yesu ndashaka ko iyo nawe uyiduha, Yesu ndashaka ko iyo nawe uyiduha, Yesu ndashaka ko iyo nawe uyiduha. Uko watuye ukavuga ngo arazarosoka, nanje ndavuze ngo Roni yagira amahoro. Urakoze Yesu Kristo umukozi mwiza, raba umunezero ukuradudubiza mu mitima y'abana bawe, barara badasinziriye bagwa babyuka bashira agatelefone ku gutwi bagomba kumviriza gishasha wacishije kuri iki gicaniro. Aha rero niho mpereye ngo ndakubiratse, aha niho mpereye ngo ndagushimire. Ugurura izugi z'umunezero. Za 45 ariko aravuga ikiganiro cy'Uwiteka nakuru, yari ari mu Bumedi, yari ari mu Buperesi, nta kirere cy'amasengesho cyari kimu hagati. Mwese twebwe turi ku gicaniro cy'utwigoro, turi ku gicaniro cyo kugira neza, turi ku gicaniro cy'ugwemo. Mukama ndakumanikiye amaboko uzobukoze kuduhetsa kimwe. Shingira ku mirimo y'urukundo ikorwa n'abana bawe, shingira ku twigoro bakora, shingira ku bya 10 batakikuryajyanye, babitanga batisunze umwuka w'idini, babitanga bisunze ukuri ku ijambo ryawe. Bahezagire nabuhezagirwa n'ibikorwa dukora. Mwami Imana nyagora ku ngoma nk'uko byanditse mu itegeko ryawe. Umwana w'Isara avuga ngo itegeko rinkingira ngo ni rwa ministeriel yinini, nanje itegeko ryawe rinkingira.
n'ubuhanuzi ngo muri Malaki burabasimuze mungeragereje kimwe muri cyo murabe ingene mbagomora kw'ingomero z'imigisha mwongera mu gitabo cy'amategeko 27 mwumva ko hari umusozi Garizimu mpagaze ko ngo natura umugisha ku bana bari kuri ku gicaniro n'inshuti zabo n'abagenzi bo tuje kwisanga isi yose Afrika yose Sudan ibihugu byose twabikwiye nkazanova ndanezerewe kuri bisusumiza amarangamutima yacu uduhe kwatura ijambo tujyature mu kuri no mu mutima nk'uko Imana ari ukuri akaba n'umutima niko Yohana 4:24 yabyanditse kandi Kristo niwe wabivuze ubwira umusamariyakazi yo abyivugiye ubibwira uwari yugarijwe n'ikirere cy'ubusambanyi none Kristo mukozi mwiza amaraso yawe nadutwikiye zana intsinzi muri twebwe zana ubutware bwawe muri twebwe abatanyeganyeza umugongo ntibawunyeganyeze abumva ko biyugarijwe n'icankiro nibongere bakunde kandi bakundwakazwe abumva ko baherewe nibongere bereko abumva ko bananije nibongere baronka akaruhuko muri wowe bahagarara muri Matayo 11:28 mitwara yacu turayikusaniye bubi bwacu turabukusaniye bweresha amaraso yawe merana ubukene bwacu bwakire tuvunjira urumuvunjayi wacu duha ubutunzi mibabaro yacu tuvunjira uduha umunezero ubugumba bwacu tuvunjira uduhe ububwiye imagaze muri za 54 mibabaro agahinda kacu tuvunjira uduha agahimbare byankiro bitugaragarako abaduhiga nibabone bawe abadushaka nibabone wewe abatwumviriza nibumve wewe abadukunda nibakunde wewe bisange bafite igisubizo kubwo rukundo badukunda erega ngo utimburira hamwe nawe ngo basesagura ndabivuze ko ngukunda Yesu gira neza muri saa sita niyo saha Bibiliya mu gitabo cy'Igombo ry'abatumwa 10 tubwira ko Koroneliyo ngo isabusuku biwe ngo maze Petero yaratwawe n'agasase n'inzara imufashe nguramwereka ibitangaza umwereka ibiyo kumwereka ibikoko umwereka igirane bamubwira ngo rigaravuga ati singora ikiziravuga ngo ico ndaziruye nawe ukizirenza mukama dukunda uko tuzokoze ariko dushire mu imbaraga zo gutandukana n'icitwa icyaha twakwemere kutazongera kuryaganya kimwe muri 10 dukure ko imivumo n'imikoshi n'amakasira yose twakwemere ko tutazorya twugaye duhibyo turya kugira dusangire na benshi twakwemere ko tutazambara twenyene twambike natwe twambika bawe ubone mu buninaza bokomoka mu langa mutima yacu urakoze kubyo ugiye kudukorera icyo nsabye n'ubwenge bwa mutima mweranda kuri jewe no kubwoko bwa ugiye kunyumviriza buri kumane zine zisi n'abazonyumviriza hanyuma icyo nase n'ingwara zo mu magufa zo mu nyama zo mu mitsi zo mu nda zo mu mutwe zo mu mabere zo mu mutima zo mu mugongo zo mu mihogo zo mu kanwa zo mu biganza zanyatsi zo mu mavi kwa gukonjagurika zo mu birenge zo ngwara ndazashe icyo nakiriye n'inganji y'Imana nizikorere muri twebwe nize ishinga imizi muri twebwe gutyo twebwe mu byo tubayemo byose kandi turayire kuko ducitse basamura bwo ubwami bw'ijuru ni mu izina rya Yesu Kristo ubwiza bw'Imana bwakiriye muri twebwe twese kandi babashware basange mu byo mubayemo mubone kuba batsinzi abizereye muri isengesho muhembuke mu izina rya Rudasumbwa Imana yacu ishoboye byose amen 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 haleluya ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo ore presa munda kunda ndabivuge kunda gukunda cyane gose witeka duhaze byiza mu izina rya Yesu Kristo muraguwe neza umugisha w'Imana ube kuri twebwe twese dukunda Imana mushobora byose kandi uwo mugisha duherekeze mu buzima bwose tubayemo amen katuganire ku bibazo bimwe mwagiye mubaza kumbure n'indoto umukristo yavuze ngo shalom ni muri groupe ya Komera Kristo ni muzima na nufuza kuba umutwaro wanje umufashe gusenga umutwaro wa mbere
nuko nararonka ikibondo ngira mwize imyaka 2 nubatse ariko nta kibondo ndaronka. Ndasabye mu izina rya Yesu Kristo Imana iguhe ikibondo yisaba, iguhe hungu nakobwa uzoshingire kandi ushingize, kandi iyo nayo ndayisabye Imana kubw'ukwizera. Ariko ugenda wisuzume, narabibabwiye, sinabwiye ngo nzanira, nabwiye ngo shira umukama. Byo mwonzanira mutabitwaye ku gicaniro nta nico byomara. Narabibabwiye bana muzana imitwaro yo ngaha, genda mumanze mwisuzume, muranga mufite igicaro cy'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwanyu, mumanze mwitandukanye n'umwuka w'idini kandi mutavogere. Kujya mama waba ari umurimyi ariko ukumva wogwanira kandi yarakuvyaye akakurera ukabona urakuzi, ukumva wogwanira kuzogira ubuzima burengeye bwa mama wawe n'ubumurimyi basi niwe uzogira. Nikaba Kristo mukwiye kwitandukanya n'umwuka w'idini, mutarisuzuguye muri sengeramo, muri batirizwamo, bazobahezagira mupfuye, bazoba mugamu kagira igicaniro ciyubakwa by'ubuzima bwanyu bw'umwuka. Idini burya ni batwebwe binyuma, nico gituma mu idini tuharonkera ibishobora kudukuza, mugani tuharonkera ibitwuzuza, ibitwuzuza turonkera igicaniro. Sineko ndigisha inyigisho y'idini n'igicaniro muganzo yibaha. No kuvuga rero umutwaro w'urubyaro ufise, banza abantu muri ngumba mwese, namwe muri ko musengera abana banyu ko ari ingumba, ndagira ndabibiri banga. Genda mwige kutageraganya Imana. Nk'ubu kaburi umubyeyi fise umwana wawe w'ingumba, wanashaka nyamwana wawe nibyo byo gusenga ntunanamubwira, mugabo uwo mutwaro urawikorera. Umubyeyi mejeje kwaturira umugisha umwana wiwe atanze icya 10 kubera bordero nana yawe na mama wiwe cendesha kuri mama wiwe, acambwira ngo yamigisha sende yakirengo ko umwana wanje ahezagiwe bamezagiwe, ngo buryo badutandukanya mu ruzogi mugamwe isi mukatuma tumatanye. Ndavuga ni wo Mana kubera kutari bugwiza kwizera mu babyeyi. Erega namwe ababyeyi ni mwasasi y'abana bari, baratambuka bakibaza ngo ni kwigazo, kumbe ni mu mahwa y'amagungu kubera inyifato zayo. Murumva ko ari abana bahiriwe. Nk'umwana avuga kuri uwo mubyeyi nashobora guhezagirwa cyo kibona kuvuka ku mubyeyi, avuga ati kugwanje rwande ndigwana ko n'Imana yavuga iyo wigwanye kiguhezagira wenyene, ariko iyo ugwanye ko abandi Imana irabamugisha ku bwawe. None rero banza wisuzume, nugafatira mu bwici bw'amafaranga muri ibigorye, kandi muri ibigorye nubana ngoroma ngo jengo mpembwa ngwango ndo mu miliyoni nane ni uwi abayiranga bakayivuzamwe nuko j'amadeni bakongera ko bangana gute. Imana ikigwaye uwo muka w'abazima reki kurinde nikyo, kuko nawe uyiryaganya mwishu uzoyivuzamo banayaguhambe mutane yaryohewe. Uzofatwa n'ingwara bukwi na bukwi nico gihe tugezemo, mumenye ngo mubanze mwubahe itegeko ry'Imana, mongere muryubahirize, mugende mwiyubake. Hari dini mfise, hari amahitaji mubona mfise, mwaza ngo ni nayo nkeneye kubaka, ekada. Ninubaka ikintu nzubaka gikomeye, ni ishure, ni ivuriro, ni ikigo cy'ukwakira abasaza, nibyo bintu. Mugango yinenze nyitirira Anita, oya izoba iterambere ryanyu, nta kinyitirira nta by'isi niyitirira baje. Oyi, yo kwa Aburahamu si twe tubwicaye muga turiza hake. Mwaze musobanukirwe ubuzima n'ikigenzo ubuzima. Genda mureka iyi mitwaro ishingiye ku mivumo, kuko ubugumba n'umuvumo. Oringa tena wakora inda bose singumba. Kwa biri iravuga ngo nzoguteza ubugumba, nzoguteza icyangiro ukundwe ureshe harongora abandi, ureshwe harongorwa abandi. Nzoguteza uruherehere. Yo ni mivumo. Ibyonyi mwe muratiye biva, ibyanyi biva mu mivumo. Niyo mpamvu nutagira umwete wo kumva no kumvira aya mategeko mukama gushinze, iyo mivumo yose izokuza. Iyi mivumo tuyikugwa ko niki? Tuyikugwa ko no umva ngo bura ko wasenze bikanga, ko wivuje bikanga, ko waraguje bikanga, ko wasambanye bikanga, ubura basi ni kukanyuma. Ni dernière chance, na mahigwe yanyu ubura basi. Uzungaragara kimwe muri 10 mu byo naguhaye, urya kimwe muri 10 ubura umusuma. Rero mwe muri abasuma nimba muziko atamunani gwe umusuma, niko n'Imana itabaho umugisha. Nibazoze babatera injeka babasiga ko basiga mate, mwibaza ngo namasoro bariko basiga ibishwemu. Iko Paulo yavuze Abafilipi 2.
imivumo. Ngo ngaya amajambo Mukama yategetse Musa kungana bene Isirayeli mu gihugu cya Mowabu, amajambo yuhira isezerano yari yasezeranye nabo ku musozi Horebu. Ayo majambo mwaza agizwe n'imigisha ku ufise umwete kumva no kumvira itegeko ry'Uwiteka, bana gutonda komisiyoni. Amajambo agizwe n'iki? Imivumo kuri wowe wese atagize umwete wo kumva no kumvira. Ngo Mukama azokurungikira umuvumo w'uruhagarara. Hari umuntu afise uruhagarara nk'umuntu ubana n'umugabo ubana n'umugore ntutera inda, ubana n'umugabo ntuterwe inda ngo yemere. Reka ufise inda. Ubwo umugeramiwe mubyo uzokora byose gushika uhone uzimangane. Ubundi yupfuye ari ibintu bibaje cyane. Uzimangane bukwi na bukwi kubera ikibi uzoba wakoze mukugirane mukumbeba. Kandi ngo bavuga Mukama sibo bazobana ubwami bw'ijuru tububonera kuri iyi si, niko dawa twese ubyagiye mu ijuru. Mateo 6 wavuga ni nako Kristo Yesu yabwiye Petero muzosome neza Bibiliya. Zaburi ya 55 mpamagarira abandi twagirana isezerano igihe bashikanira imbago. Mukama nimugomba ikintu ubona ko cyakunaniye cyananiye abaganga, genda ubwire Imana uti numijana amahera 5 ihera rimwe ni kwaho, numigihumbi mugaba ni guhana umuriyare, ni guhana miliyoni amajana, nduzovuge ngo oya nigereko. Kandi ca 10 amarijana ngana ni miliyoni cyane, kuko ni gusa kitaguhaye. Cyo gituma bamuteranze bakamuca bandi bavuga ngo ndazi ko wambara itarena yawe narayibitse to. Ba Kristo mumeze uko sinabyicecekeye sinumve byinshi bitananitse. Ndabikubwiye none ndabinokeje mu matwi yawe bihunge numve. Ubihungire ndano cyane abikubwira ngo wamenye cyakigora cyari ko kiravuga kiranda mukangira ngo byumfashe. Kubera ki murindira muzobanze kugogwa, muzobanze kugwara, muzobanze gutunwa, muzobanze kumaramara. Kebitsi muri ko murubaka ibyo biduga muri ko muragwiza. Murya Imana kimwe muri 10 mwarabuze ingoro y'Uwiteka, mwarabuze itegeko ry'Uwiteka ribaganza. Muribaza ko muzobirenza ko imyaka 70 ho. Byarasha nko kuvuga uyu munsi ndabyumvise ngiye kubikora. Byorohera abakozi b'Imana kubatura kumugisha natawe kwatura usubirane nyuma umugisha ugende iyo bakwaturira, kuko Imana nirobanura ku butoni ibikorwa by'abatumwa 10 ufite umwete wese ogirane wakuyirondera umwete wo kumwereka ngo kandi ijambo ryanje ryavuye mu kanwa k'umusabye wanjye ngo niryo naherekeje ibimenyetso n'ibitangaza ngo tereraho ngo nundaho ngo shira umukarani ngo shirende kada mutabibigugu n'ubikigugu Imana irakureka. Zaburi ya 18 se ntabipfutse bisira. Harabarara bapfukamye. Harakano nabonye kaciye kuri TikTok ku mukozi w'Imana ngira bavuga ngo sone gizirance nimivuga nabi ni mu bimora namwe Imana bibatsitse. Madame Denise Nkurunziza yavuze pasteur de l'église révérend pasteur ngira ngo sinzi n'ukuri ngana bivuga mpanje kwisaba ikigongo ko niyo no bivuga ari birebire nabicuritse n'abagenda muvuga muti wasatse. Rero mbivuze uko nabwenze uko babivuga icyubahiro cy'umuntu abafise ingene bagitambuza. Yari umukozi w'Imana nimbagira son excellence cyangwa apotre cyangwa iki, ariko je kumva basi umwana w'Imana Madame Denise Nkurunziza ibyo bintu n'icyubahiro cyose nibisigura ngo ndisabiye imbabazi mbanitse amaboko ntiyagira icyo mugira ngo navuze nabi. Arakanu kaciye kuri TikTok ariko bara Biblia igikorane kizoba kuri eglise kumbura yoboye kwa 5 ku wa 6 yavuze inyigisho zizoba ku bakozi Imana. Aravuga ngo haraba muzi ko ari bihangangari by'amamare babakoze b'Imana kubera impamvu runaka n'ibimenyetso runaka reka mbivuga uko siko ndi kubivuga amajambo yanje muje gusoma mukumva kariko karasirikira. Atariko hari abandi bantu mutanazi nitubakumiriye wiyumvamwe wese ko ari umukozi w'Imana azotse ati azoba hari inyigisho zawe. Navuze ati wo mu ni intumwa y'Imana. Ibimenyetso mubigabanya n'ibigirwamana biriko birabayobya byo n'ibiti by'amatunda n'Imana yazizije abanyisirayeli ngo baragenda bakabyica bakabengana hishiye bakavuga bati Imana yahishije ayo matunda natwe izoduhisha. Ngo arabajye bariya bana bavuga ngo bariya barugo harabakenyereye
genda ijambo ry'Uwiteka riri mu kanwa k'umukozi w'Imana ugizereremo. Nubana umukozi w'Imana yatakaje ijambo ry'Uwiteka azoba ari mu burangero hamwe Imana yashiburira cyacayi niko Yozuwe 5:9 avuga. Ibintu mureka murasaba utohabwa n'umuganga arubwiye ati nibikundi imbuto waratwaye barabundikira kuko ufite ubutunzi, genda wakira ry'amafaranga nkaje wagiye kubundikisha imbuto ugende yakora igikorwa mu murimo w'Imana nukugicanira. Urabica Imana igukora nitakubumbira umwana mu nda vuge ngani itasomusenza ahubwo yihebeye. Kandi sindiko ndapinga Imana ku itegeko ryayo niko yabipfutse. Burabasi mu ngeragereje kimwe muri 10 yishire genda kugicanira mureke guca imanza. Nabonye patiri ariko uzomusanga mu kabare kandi si bose mugabariyo. Nabonye maso yawe ari uzosanga atabirekure na community kandi si bose mugabariyo. Nabonye furera ari uzomusanga no muka w'ubutinganyi kandi si bose mugabariyo. Ndeka mbabwire genda murondera ukuri ku ijambo ry'Imana gukomoka mu kanwa k'abasabyi b'Uwiteka. Utamuravye ngo gwayimvunje arahengamye yambaye panche cyambaye gizera mugabo gusa akaro kabi nikazoburo kazopfa ko ni wagoho. Namba hariyo jibintu mu ugenda bageze ukuri hariyo jumukozi batavuga ijambo ngo rinkoreko rimeze nk'akatenisi. Hariho ibintu nabayemwo numva ingene wobibamo ngongera umukozi w'Imana. Sindabidondaguye muga hari inyambaro yawe hari inyisigo yawe murabira baho ndi mu kimanza sinigwa ngucira imanza ndarengana ngaje kurondera nini kuko ndabizi umwanya bitwara, umwanya w'urugo rwawe, umwanya w'umugabo wawe, umwanya w'umwana wawe, umwanya w'imishatsi, umwanya wa rujarevre, umwanya w'inzara, umwanya wo kuba w'amahereni guhindura, umwanya wo kujanisha isakoshi n'ikirato n'ibitenge n'ikazu cyangwa n'iki, umwanya wo kugirana, umwanya wa fondote kushe zitatu. Mudafinata mudahangayika mu bagore barone freshere ndiwe bigeze kuba bitera igifundiwe. Simbani ngari wa mwanya ugira n'umwanya w'umugabo wawe, ugira umwanya w'abana, ugira umwanya w'abakozi kuko ibyo byose biba bikura buri umugore inarugwa mu rugo. Ngongera ugira umwanya wo kumukozi w'Imana. Izabagushize mu kibanza cyadusitsemo biragoye. Ariko ni mwakire kimwe mushoye mugitunganye neza. Ibyo birabereye umugore w'umugabo kuko aravuga ati reka nsedwize umugabo wanje umutima wiwe umperereko. Mugabe yamana uzapfuka mama sata turindire kwivuga ngo igabwe ati ongara usinzire nganda gusanga usinziye aje kubwira icyo ubwira ubwigoko bwanje. Iwe mama sata tundagukeneye cyo ngakubera sidini hagira bimanuka wibere ngamwitenga aho mbaye. Nimbirabarura ku butoni hari abizoba yakuruha kugira bayikore hariho nabizoba yarorohereje. Mugabo bose twese dufise akamaro. Niyo mpamvu mukwiye guhora mugira ingabirano y'ugushishotsa bana guhibongo gushishotsa. Akira uruvyaro rero kuri mwebwe murukeneye muruhabwe n'ukuri kw'ijambo ry'Uwiteka kandi muhaguruke abantu mwagiye mukicara mukanyingicira indenga mu mwana batera ruwanje ugasimba mu bandi mugabo baje gusimba nawe byo bikaba biracecetse. Ijambo turi bubahe litaguma rikorana namwe no mu gihe muvuye muriko muraryumviriritse. Ongera usaba izindi imbaraga. Petero yarabwiye ikimuga cari ku muryango wa Mizago cari kebasinya kamera yuzuye mutima mwana ugati ntanzaho ni feza afise ndago kwizi mwizina Yesu Kristo Munyazareti haguruka ngo agisombe byose. Kirirabira hari igihe gisuzugura ugendana, hari igihe umutwaro ugendana, hari igihe nabigendana, hari igihe umushinga ugendana, hari igihe ubukana ugendana, hari igihe umutwaro wikoreye utavuga ngo wumve bisaba touch. Petero ngo aravuga ati ni unsuzugura nuzuje umwuka w'Imana mutima muravuga ati mushiture reka caramaze kumugara hagurutse nawe warasenze n'ibyemera gendo hagurukisha kimwe muri 10 by'umukama agusajya guheza ginje ibisigaye wirinde gucumura wirinde kugirana nucumura bikubwe ko nk'impanuka wihane utari guri dadira cyangwa witeri check urabigitangaza Imana ikokora kandi ucakire mu izina rya Yesu Kristo. Umukama zo gutera ibihute reka ngaro zanyu ziguma zigenda buri kwezi ngo ngabe mwabaterera mu Misiri bahaberiki barasamina zigakura mugabo babwira nabo bakaniko hari imivumo none bari bakoze iki intege nke zabura y'umukozi mwabyumvise
nimureke kwiba Imana nayireke ko niyemere shetani kwiba urubyaro kuko dusanzwe turabasoma Imana dutererana ukibwa amasezerano ukibwa igikundiro ukibwa waba utugarure kuko twamaze kubyumva kandi turakwemereye duhe nudo miliyoni y'umujana turayiko nudo muri yaro miliyoni cyana turatiko dego jibana rigerageze naho Jona yaye byose nanusibye twomba ngomba gushira mu mushishito no mucere n'ibiharage by'abana ibindi ndabikoze kishashi bw'icyayi abana bo mbona ari mishore yo kwipagazira ububoca igihe mafaranga y'igishoferi muhumu muze twubaka ubwabi bw'Imana burahari ntimugasambure Beriye Mable ndavuga kwa gasore ndavika kwa gasore Ntwari ndavika kwa gasore Beriye Mable baskoti kwa misi honorable Sachet atevunu jiji akano sante ofotre satisfaction kandi Mandela avuze ati ku mutungo ntuzohangayikishwe no gufata ukuboko uragomba kwishira mu mufuko nimbuzo ufise ukomeza ukende burya imbaraga z'umutama naho ziri ati kuko icici birenge by'umutama niko Bibiliya nayo zikavuga muri mwene Siraki icici birenge by'umutama ni kunyera kw'ibirenge ku mudugo ngo ariko ko niko n'umugore w'icigenza ababaza umutima w'umugabo ibyo ni muri ko muratoragura mwirengaga igitegeko ryo witeka ndabarahiye biri kubateza icangire bikibateza imivumo biri kubateza agahinda biri gutuma mugirane munyororomba mutari mukwiye aho mwari mukwiye gushogwa mangira wumvise ingingo ndakubwire genda wisuzumire usanga utageranye Imana kimwe muri 10 uhagarare ku mugisha bakwaturira ubuti ndacakiye kuko ni woba utarabyara ngo bakungu bareke kwatira umugisha w'urubyaro baba gucumuyeko cyangwa wowe utabaganiririye kabiri wundi mutwara no umugabo wanje yiziziwe nakaboregwe none wowe n'imbuto ziwe umva zitaborewe kandi nasenga isengero ntayerekwa niho kandi nawe uri umukristo utanga n'umutwaro kugicanira genda rero muri kwa kutajyajyanye Imana muri kwa kutiba Imana ubwira Imana uti no umugabo ni we wamuremye shetani tamunyiba kuko siyo yamuremye sifise ishusho yiwe abyumvise genda rero umugabo nutabugiye utanga umucumunzi twazi ko mwamaze kugira isezerano hama Imana imubohore kuri ako kaboregwe mubohore na Loti ibona ngo bakobwa be baramuboreje bajyamana nawe barabyara Mowabu barabyara na Hamoni sibyo naho basaze baganguye mwibuka ko Akiyori umuhamoni ari we yabugiye gutanga imburi kubo mu kubayuda bari muri abayuda bari ngaha mu gitabo cya Yudita harababera imburi akabuto kabiyo kaje uravuga uti reka ndabengira ngo mu byo kazoka banyurukirana mugabo icyo gisokuru kibica kabarego cicishe ukwisobanukirwa kwawe ko naco ufise wokora ngo uhindure umuntu kungeso mbafise kiretse kutajyajyanye Imana kubaha Imana no kumwamira ibyamwa cyo gituma ko yavuze ngo mwabakore mwe nimishinge gusokoza imishatsi no gusongora inzara canke ku migore wahubwo akunda kongeye ko ku migore Bibiliya nakevuga ngo kandi Imana nibimarure ko nkica kuko biriho ngo ahubwo ngo mubamira ibyamwa mu kubabera akarorero keza kubizo bakora mu ngesombi gatatu dufise amadeni none turifuza ko Imana iyo ducira inzira amadeni nayo ni gisuzuguriro nimba hari kintu nabonye gisuzugutsanya n'ideni ndabwiza ukuri je kandi ariko iwabaje cy'umugabo n'umugore basangiye amadeni mwargiye amadeni yanditswe ku mugore umugabo agace yigira kiberaho ejo urugamba rukabagwa gusa jewe niyo ntambara ya mbere mbi nagwanye kandi mwumve ngo ijuru bani zori iyo ntambara Bujana bose bugana n'uwo mugore yaraguzamo igenda gute nagahuzo nahise ko kwambara de nakona kimwe nahise kinyitiri basanga bise amadeni kubera iki kwikura umugabo tingiye gukoresha imodoka simenye ko agiye kubaka inzu y'umuhabara umuntu mupfakazi yapfakaranye ubutunzi bugera nk'ari aho akaba afise ni n'umuforoma kazi nawe n'umuhiretire dokanye reka mbabwira ikintu kimwe hari gihe duhura n'ibitubabaza kuri iyi si mugabo umubabaro ntuzokwigera wikibazo vuti wa mubabaro Tiaruna zanu munezero muranitanga ku buzima bwayo bitaruko murapfa urumuna wanje nambwiye tufite umutima w'umurobere ndavuga ni Imana yarakoze ko umezagiza kuko simba nkiri ati mbivuze kuko ndabibona
kuburyo bimunaniza kugira kugira amahitamo yo kugira ubugeni. N'uyu munsi biramunaniza kandi ndazi igikomere yagikuye mu rugo iwacu. We yarigeze kuvuga akiri n'umunyeshure yiga iwacu avuga ati none nimba urugo ruko runaniza wewe je byogenda gute? Ariko Imana ishimirwe ko igiye kubikora mu nzira amahitamo y'uko yamufasha. Amadeni ni mabi. Urugo ruja gukira amadeni umugabo n'umugore babihuriza ko bakagwanira urugamba hamwe, umwe afunze ubundi akabafunze. Urugo ruja kugira imivumo umwacaye Jesse ngene ibisozo koze genda mu mubaze ko byagenze. Yarabona atasuma ari we wasuma. Wa gatatu wa kane mfise mabukwe na muramukazanje baguma banjye umutima niduhuza ariko twari twifuza no kwimuka tukava impande yawe ariko nitubona uko byogenda Imana icinzira yongere ibahindure ni gucinzira ngere ibahindure. Ubundi nkaho mumaze kuba muri amadeni muri abanyamadeni naco mufasha ngo basese ku butunzi bakukundira ibyo bahabazi. Mumaze kuba waratevye kubyara no kuvuga nta mpamvu wogira igikundiro ufishe umugabo utayuriza ko bugiboregwe igira umunezero umwanya mutoyi ni wihangane wiyakire ariko umutini wa wundi genda wiyunge n'Imana gusumba kwiyunga n'abantu ngo abagutaye bazogara ko kuraba kandi bazona gupfukamira n'abamikazi bazakwansa amatsi. Kandi ndifuza ko Imana yo twongereza umutahe murakoze imitwaro yanje yariyo muheza gikwe. Imana gutabare mu izina rya Yesu Kristo uhorana ubwezi kandi ubuzima bububaye mu Imana bugukure ko. Undi mu Kristo aravuga ngo komera Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Amina. Nagize indoto mbona umugabo twahorana ari karazi wanje ndamuha karibu kandi nari numva ngomba kumwakira ariko niyigeze ahashika kandi nabona ko yariko araza. Sinabonye iyo yagiye gusa wanje niyigeze anahagera kandi nari ndamubona ko aje nanamuhaye karibu ariko niyinjiye ntagomye negereje nawura. Sinabonye iyo yaciye agenda. Ubwo nyene nca ngenda mu wundi muryango usohokera mu kigo nca mbona inkoko y'umwana wanje iraririye ngo yaramagi 3 ariko nagiye kuraba mbona umengo yaberuye umuswi umwe numva ndababaye cyane negere ngo ndabe neza sanga yaberuye 2 nca mvuga ngo aho byopfuma nangura kugira umunezero. Yabisigura gute mu ndotorero mwaraheza kiyo kankurotore nugenda nakwigisha umva ko ari mu jaminyatsi kandi dasobanutse inkoko y'umwana wawe umva ko ari umugisha ari byawe wabone ibundikiriye amagi 3 mugabo nabyaye umusco umvura babaye wegeye cyane ubona nibi umvura nezerewe ariko urumva harimo akatakaye sibyo muri 3 nigihushane cyo muri Samuel wa mbere 5 Obedidom Umunyisirayeli yagiye mu mujago wa Filista ngirayo. Daudi abona avuye gutara isanduku y'umukama uza Imana yamukubitira mwica kwere gutakaza itegeko no kubikora uko abyumva akareka kubikora uko Imana ibishaka. Udagira ubwo avuga ati reka mu iterero iyo sanduku hari yakuri ya muntu ngombe mwica Imana jewe nzoza kwitara mbanje kwisokanya ukiriba. Obedidom acawe yarayitunganije neza yarapanze mu mutima wiwe ingene itegeko ry'Imana rimeze. Ico yakoze ni ikiki Imana ya protocol Imana ya karibu Imana ngo arayibwira ngo va wa mana we ico fise cico ari n'uburiri bwanje n'umugore turahava tururuka tujyama hasi ndetse turanaryama no mu rugo abana banje nibwo butunzi fise nibatonda umurongo bagume bagushengerereye itaranira ikazime bagume bakuninahaza. Imana yegangira giyohego ngo inkoko yari hari yaberura urumva ifize nk'amaga 3 irigirimo ryava mu duswitunga igitoke kikama bingana mu mezi 3 ngo Obedidom aragenda aratunga mano umugisha wa Obedidom niteguriye kuguhezagira no kukuninaza niteguriye kutazokurya ryanya no mafanga kwisi umuwo mugisha w'ubutunzi ndabubone abatwega batwega kagenda zino mu butunzi ari wishaza twenda
Obedi domi babwira Dawudi ngo aza gutora isanduku y'Umukama. Mugabo Imana imusigira akana. Urumva ko uwo mugabo yakurabutswe ukanamuha karibu n'umugabo mwahoranye. Mugani wamenye n'ikimenyetso cy'uko muri wewe Imana yaguhaye amahirwe wabana n'umugabo muravana. Imana iragukuza kuko yajya kugana huwe iguha umugisha. Mugabo uvumenga yoshobora kwisubirako wananiwe uri mu gihe cy'amahitamo. Wananiwe no guhitamwa neza ugumubona umenga wa mugabo ashobora kuzohinduka mukongera mukabana. Mugimana ikweretse kuzomurabukwa ariko utazomubona ahubwo azogusigira inyatsi, agusigira n'akavuyo, agusigira n'amadidani ku buryo ubutabazi bw'Imana uzohora ubushikira wamaze kubanza kuhaboka. Cyo gituma igihe kabiri bavuze ngo aho byopfa. Uzosoma igitabo cy'Itanguriro 26 Isaka nigeze avuga kuri Esekiri baryamahana kinyo barayazibira kinya nta nukubwira basukubi bati kwana arasoboka aragenda. Kuri Sitina iriba ry'induru nkeyi byopfuma araraba ati nibisimyihanga. Kuri Rehoboti araraba ataho byopfuma kumbure pe house ari ceceke. Kuri rero Shibeya Imana yavuga ati izi ngazi zitatu wazisimvye ndakora nk'Imana imubakira Shibeya bari baramwasa bari baramutaye. Yoga ati duga abagabura bagirira umunsi mukuru nawo muri abatware ba Felisiti mwe na Jambo mu ofisi ya Isaka n'Warifisi. Ngo abandi bose inzara batera imvura itaguye Imana imuha kwimbura inshuro zirenze cyane gusumba by'umuntu imbere y'Abarayimbo. Urakenye ikisi urakenye kwitegeko ry'Imana rikaza mu mutima wawe usombe bishabisha. Kandi rero ndanakwibwirira be careful. Mbanje ubwira Bibiliya reka ndanagushingira naye gatowe. Je hija hanze ubundi ngo nizitunanira mu buryo bumwe nimuzongihende. Kuko hari gihe urugo rukunanira mugabo bana n'umuntu w'inyanga mugayo wapfuka mukamusaba ikigongo timbabarira twireconcilie amakosa akashira hasi akaguha agaciro. Hari uwundi nawe ahubwo ni ikosa ribura akongera akakwaka agaciro ahubwo ati nukurumeze nk'ishati namaze guta muri toilette. Iyo toilette ugira ngo wayinuka uragenda ukabana ukayitamo imyanda mugabo yashati none wamanuka yo uje kuyitora nuko kuntu wamurabutswe agenda kujya gusuzugura mu mutima mugabo hamwe wo muha amafaranga mwokundana. Ibyo rani mugavuga ngo nuburafa mbivuga nawe nyana byumva yemwe kabazogombeze tubashingira naye tubikije ko n'umukristo nawe rakijije. Hawo urwego rw'agakiza kacu nawe rumenywa n'Imana mugabe cyonzi n'umu arakijijwe. Nukuvuga mugana muntu ushaka gukizwa adashobora kurekurira umuntu. Nazo umuntu yakwiciye imfura uzomubabare ko nutamubabarira we mwisi y'umuka wigize ikimuga. Ko birivuga ngo dawa twe utubabare ibicumuro byacu nkuko natwebwe turi kuri abatugiriye nabi. Igihe cyose ikibabaje nuko utamubabarira ukitandukanya n'Imana ukigira ikimuga mwisi y'umuka wari gukomera kubera izo mbabazi watanze mugabo n'ubundi na wa muntu yakwicira utamugarukana. Ye mpamvu tubabarira umuntu ngo yaranciriye kwa amatereka nanyabira ngo yaranutse ngo aragize ibyo bintu byose biraciritse ikintu kibi cyane umeze kiyasi yarabivuze Salomo arabivuga igitabo cy'ubwitonzi kabivuga ikibi kinushe n'urupfu imuntu cyo gukoza cyose nawe yo kwiba nayo girane atakwishe nacabakukitse mukure kandi mukurikira. Ndiko ndigisha sindiko ndaraga ndacafise yindi arakinaga mugabo aranaye 2014 mbodi na ubwenge bwacu nakwigeze mu baho ni kinyoma je muzomenyuze ku musi w'amateka ni mwasanga ubwenge bwacu mwisimuka bwarigeze mu baho nzopfuka amasaha Imana gatatu ikigongo nawe twigishije baduhaye igitabo kiri mwiki na musase dotigisha twigisha namumenyesha ndikakanu kibere yari yakakanyunyuko ni ikimenya nawe twiregesheje. Yanumye kwipimisha igipapuro cya sida ngo bagitumye kwa muganga ndakimuheretse. Usikinu kimbabaza arige nimwe ni bengi igibugabano mw'igipapuro cya sida je ko tacho namutumye naye niteguriye iki nakakuba urukundo uragahora. Je mugabo twakunaye umwanya muto tutanaryamanya atani kintu kimwe ndanamuririye
mugabo ukuntu yasenga ishapure yari yambaye amajambo yavuga ibiganiro numva ndamukunda ku buryo nabari kumutora sida twariko barakati matuzobwana bakomeye n'undi namyaka cyarazo uko nukuri mbwiye ku mutima wacu nitwari bwajyamane mwumve ngo nta kintu usibye iyo sukari waje n'imodoka ari kuturaba amasabo niyo mibu uwo mukate nta kintu jewe cyihumbi 100 ingaye bwagwe kandi yarafise amafaranga mugabo mwumve kandi nta butunzi bwiwe ntanzu yarafise nta butunzi bwiwe nta muryango wona basi numva mukuntu kuntu ari umuntu mugabo tayi yarafise niyo ndashaka de yarasanga niwe ndashaka yarafise rera amajambo play urugo gwiyo nawo umusati nawo umeze gute wo gwipfuza wo manuka ukava kwa president ariyo kiriba ku kiri kavuga utubuga wo ntari wari yinyagisoma hari igigana ku mind afise no ku rukundo afise no kuri parana ubutunzi ku ruhande mugabo akarimi kakoresha siko kakurongora mvuze kuri iyi ndoto yabonye umugabo kumva wamuhaye karibu je rero haragazigiye numva mu mutima nagiye kubona ko ubuzima bwase haciye imyaka 4 yaranaye naragerageje kumusaba ariko sheje biranga kandi urumva yari yarose batamusaba rashe bamugaburira kabiri umukobwa na nyina kagira iki ubwo bupfumura bufise sinzi ibyo Imana ibirekurira nga nimba birekura ndemeze icese ko ndi mweranda kandi ndemera ko inabirekura niyo mpamvu mvuga ngo ndi mweranda ko bw'umutima woguma nambaza amaraso ya Kristo ngo nezwe byanje n'intege nke zose ni nazo natangwe nitandukanye nazo reka mwibiri banga wowe mwene yindoto ndakubwiye ni be careful maze kugenda mu bihugu by'Abarabu ndatangura umuntu wa mbere numvise narondera yabayeho amezi ya mbere narondeye umwana musaza wanje nareze ko namusize ari mu buzima bugoye kira nabona kwishura se no warihebye kubera nije ndamureze kuvana mu mapfuye mbere nige mama yarakiye namureze kuvana kiri muto kandi yavutse mu buryo umeze ukuntu mama amaze kugwaragurika kugenda mondere visa nabaze gucamera ko nabona ko kwishura bigoye kabiri ndomanza kurondera murumuna wanje kugira ngo numva makuru y'abana ndondera umugabo kugira ngo amakuru y'abana umugabo ntiyashima kuyamba ndondera murumuna wanje kugira aje kuyumva ukwazi kugira kabiri kugira gatatu kwezi kwa mbere sinigeze ngira amahirwe ndondera umugabo utabwira ati ngomba kuyimwa nawe n'abana wowe ushaka wirongora abo bana mugabo abana ntibabure papa na mama tukiyari twese ndabizi ko ushomereye ubane n'abana mugumane basi babure mama mugabo babone papa jewe nemeye ko ibiro byose by'umucere mukeneye ibiharage amavuta ni gushikana ku isabune n'umukozi nzobiri nawe utwuzoro muraje muri iryo cupa ryawe ndabizi ko utomara kabiri utabiri uje no muri abagore bawe nga ntuzoza no mugore muri abo bantu uzobukoze unzimiro nagize ku nzu uzokora ikindi gishoboka cyose abo bana babiri mfise n'umuhungu wabyayanze ko kubona isarari umukozi mwironderera cyazana no mwishwa wiwe ndavuga ni ndatomboza ndahiro n'umuryango w'amaraso yawe gusa yemwe nkigorira akazitana mu 2020 n'amafaranga menshi yirasiye gusa tanzu bariho n'amafaranga menshi ndavuga nizo ndabagira clôture kuko na clôture tedise si yisanzwe ndasheko na portail babazanira amaze gutazisa amatara kose umugabo ate namara kabiri natanze amahera Mungu abwiyanze ati yamara abana wabishe mukecuru agoma ngaho yaravuye yari mu kinyinyiro agoma ngaho rero Mungu wa mutoyi wasigaye kugwega mu mugara ngo mama numva gahinda karanyije uwo n'umuntu wabyayanze agatubiriza twara bwira abo muntu wiwanyu urabe nka murumuna wawe ubatwara ndavuga reka amatwara igitego mbashire kwa musaza wanje mugabo arangata aho oya abantu bontu wenga kuko ari mu mujumu kuko narambwiye tutabama urabama canke wimenye jenzo bamenye ibyishure gusa mwakurya bararubusa urimenye nabwiye ashobo kuko nabona ko ndamuha amafaranga uwo musi biganira raza ngo mbega ngo wanyu ngo baba kinyemera mugaje mumva twokwire ko Syria mumva y'urundi rugo rushashe tuzogira gwiza ruri mwivuga butumwa rutarukwiramereza iby'abana canke ibikira twobwira cyo tukareka mwamumva y'urugo gwiza tuzogira ruri mwintare kumbe nigihushane kuri mwagana ngamwereza kudufaranga kiretse kuri amadeni ngambye ati n'abantu bose uziko banyiruka ko n'amadeni ubandondere ubabaze yemwe nyanda yakazibona icyabaye nigiki
Munyuma rero uwo muhungu wabye hanze amaze kubimbwira ndetse idaka umwaka abana ko nabona ko bidakunda ndiko nasuye inyuma ndabimaze imyaka 2 na reconciliation simboni yo bija simboni yo biva kontrira heze ndavuga nindi kontrira ninjira mu nzu n'undi muntu ntorabana no yabana ndavuga ati wowe ubeko nanje menya abana inzu ndagusigiye abana mbatwaye ko bapangira ibijumba babane na murumuna wanje nabasubire ku ishuri yemwe gabaye ko zabungurika gutyo ngurabo bono kurigira ngo nuko ndafunze nkabikora numva ko hari umusumwa azobona akamaro kanje basakagaruka n'umutima kuri kiye nkumva urumva bikavuna n'umuryango wanje ku buryo murumuna wanje niwe ari kuri konte niwe atora amafaranga akambwira ati ibintu ndabirambiwe ntacu uzopfupfuyemo turi kurasaza imyaka irikira kujana amadera aracari yose aracagirana rega nagiye kwikangura imyaka irikiranjana koko ndafata umwanzuro nimusaba icyo ushaka ndakigukorera mugana nanje manza kugusaba birakunda ko dushobora kubana nk'umugabo n'umugore twese ko turiko turasaza ndiko ndababa imyaka 40 ari mu 2022 ndiko ndababa imyaka 40 nawe wowe wasomye imyaka 10 ndavuga ati nawe uri kurasaza uri kurakura biragenda numvise ko wa mukecuru ya mutaya akigira Canada ndavuga ni none ubu birameze gute ko wahinze umaze imyaka myinshi mu bushomeri nace wishoboje biragenda gute ndavuga ni mushara mpembwa no mbwira gahunda yawe nipange mu myaka 2 aravuga ngo wapi wowe gano kutabizi umeze nk'ishati nataye mu twaritece kwe nawe manure numva ngurase no banitora ngo ndayambare urumva ko je nabona ni kwimana yamezage umaze kumenya ubwenge bwo kurondera nkaba nikuye amadeni birashoboka kutongera kubona ni kwa kumura bukwaje ukabona ko muha karibu abagabo mwaravanye mugaca mugenda gupagasa mukabakure ya kiretse mutavana mwagiye muri mwisezerano ubundi be careful je wari imyaka 2 na dobu y'ubutunzi bwanje bwose bupfugusa nzigo ndiko niyambira ku rukondo rudashoboka icabaye ni igiki ambwiryo jambo nagiriki numva narunguriwe nari natangwe n'amafungo ngena nagure komera Kristo n'imizima ndavuga ni sawa urero nziyebera Imana nzorongorwa n'ubundi mugabo aho garera mudafkina shitani n'umugome aho ngira abahungu bafite amafaranga bagize iki bacana canako vuga ati none nk'ibi bintu nibiki mudavangu ibiki nibiki umwe ubwira ati sawa ufite abana babiri nkugurira inzu hagarurondera hagati y'inzu y'imiliyoni 300 na 800 haba mwipango n'inzu zipanga ko sifise visa y'abana bawe mugabo babeho uzi ko batababaye bafise inzu ndagoma ndayibandikeko wowe gusuzumbera umugore mbyarira umwana umwe canke babiri tubandanye ubutsinda umva nu asa n'ubuza kumara byabikomere by'umugabo bwa mbere mwakwera bwabo nubwo Imana we muri twe bukavuga uti none ibintu byo bizohera mbe kuyerezo nagamabwira ikintu cyambujije kongera kurongoga kikanyiza no muhamagara nibonye napfuye abana banje ngo bakavuga ngo bajya ngo bavuka kuri Anita ngo na Dismas ngo nango bavuka kuri Dismas ngo na runaka ngo na bavuka kuri Anita ngo nani ngace ndamona nizira n'uwo muntu twari mu rukundo kuko hari yageze ukanyuma n'imiryango ibizi ndavuga ni wapi ibintu mama mu nzu wapi ndavuga ni singwenda ndagusezerereye kandi ngiye gukorera Imana ngiye kugira na wundi mugabo nkugujije na wundi biki niwe mumva ngo na divorce gwagire mugara abantu bafite amafaranga divorce ni magora nukuvuga kandi urumva rufate ko ngenda mu mahanga urumva ntabukirizo babukiya nukuvuga rero aramahigwe basi hari ibintu biza nk'amahigwe yacu mugabije kuzibira amahigwe yacu ndumuhigwe today nta rubanza rundega haba ku mugabo haba ku bana haba no ku barundi n'abarundi kazi ndetse n'abanyamahanga je nta rubanza rundega ni wowe uje uvuga ngo urumva ukanabwira ngo nataye umugabo agenda ugasanga ajyamanye n'undi mugore ugasanga inyuma yanje amaze kuryamana n'abarenga 40 ugacubura icambe imbere y'Imana nuvara hari ibintu turabuko wabirabukura byifuza sibyo nuko nabyifuza muga byaramvunye ntuvunike rero sibyo ntuvunike genda nimba ari w'Imana yakugeneye ko muzongera gusubirana uburi gupagasa n'undi ni mubana ni wategura project n'umuzi w'abana mwankanya muri kumwe amasomo yandi nanje nari ikigugu nari ikigorye urareka ukabanza ukarondera ubuzima ukagira base mukazongera mukabona nukabona igitsuri muziko narinze ngara mu Burundi yamusabati basi utoze kuturamutsa n'abana cyatwe tubwiye tuze kuramutsa ni nukuri pe naragwa uburenganzira kuko nava ndamusaba nimbwira ukintu kanaye kugira ngo
Imana ntizokumbaze ibyaha byanje byose nagukoreye byitwikwe n'amaraso ya Kristo. Nimbabaza. Arambwira ati cyo no gusaba ni mugikora kuko nicyo ukunda. Kimbwire niteguriye kucemera icyacu cyose. Swate turabana cyangwa dutandukane kandi nta divorce nza kugusaba ko nta wundi mugabo azondongora ngo bwemere. Mugabo ndaguha uburenganzira bwose nanje mbeho nigenga. We nukerera divorce ndayigusinyira ijana ku ijana. Sinzoburana nawe ibirago byose uzoshira ko nzogusinyira uko nyene. Nta muntu yari kumva jewe ndiko mbona n'umugabo twaryamanye n'icyo akunda. Twabyaranye. Ngero zitatu. Nawe ari zibiri. Wapi ngo n'amatunga yahera. None ubutunzi bwanje noteba nkabuguma ndabufatira muri nziza byazibumba. Wapi? Icyo yakoze yasabye inzu. Mbise ko credit y'imyaka 10. 7 yavo 3 ya rest. Ni 3 yatanguye akupeke ya parcelle. Ndikonda yishura ndacayishura. Ibintu biraherereza. Ndavuga ni ndarekuye. Ni ayi Mr. Tumuga gusenga. Na uroduka umuryango waje urahagarara ngo ndigikunda. Ndavuga mwena go wariho muri nyaka nago mbwira uwuzi cyo napfera disimaje. Mbwira umuntu yigaza abanye umucera abana banje barya. Mbwira ni gitoki ongamuriye ko mose mutanambona nagoma mbona. Ndavuga ni no. Ubona ruhije ndamuze rero musaza wanje naruhije nawe numugumya banga napfavuze niyerekana hari mumwe naruhije nagenda ngatoromera narimena niye nk'abandi bose. Abandi bose mbabwira ni mutekano. Aha nuko mufite uburenganzira kubwuruzoga inamaraso nayo ubundi si kubwiyindi mpamvu buhangana. Ntimuzo kugenda nasabye credit waranyigishije amashure wanyigije nkuko muvyategeza kwigisha umwana. Mugaba amagogwa nago nkura ku umutsiko genda mu musinyire. Basi na 2 miliyoni zitano aranga bavuga ni sito. Ntibaza kumewaje na kwenda zicisha ndisinacisha no kuri umuntu wanje. Icabaye nigiki none yanzu ndabwira ati sawa ndakubwije ukuri kuko ndarumva ko nubundi yitaye mu mutego. Nucugura parcelle niyo modoka ari nkuko bivuze ngo uve mu bushomeri. Jewe ndayiguhaye tora. Uzomenye ngo nugira umushiringi nzoguterera amatafari kuduza kuko nabananje bazoyijyako. Nugira shenaje nzoguterera amabati. Ibyabaye bisigurikire uko kumuraba ukukumva umuhaye karibu ukagenda mu yindi mihana ikintu kibabaje ni mukinzi. Nukuvuga reka kwangaza amaranga mutima ba wewe korera amafaranga bwira Imana nkura kwibyonye nimishaka kugushingira kuri uwo wa mbere izo mutunganya azaciye bugufi kuko Imana yavuga ngo sitwe tuzosubira inyuma kubara abasitwe tuzogarukira nibo bazatugarukira azari mu kirere cyo gusenga nkuko nawe usenga aze mwire konsiliya birashoboka. Nimba atari w'Imana izoguha ubukubereye nkuko nanje yanyubatse kandi kanyubakira urugo rudasanzwe nibaza ku rugo mfise ubatswe n'abantu bake babagwiza. Mumve ngo nimba ndi nimero ya kure ni ya kabiri nshobora kuba ndi nimero ya mbere yubatse urugo rwiza ibyo nabibateye mwishari n'inzigo bibarye nubatse urugo rwiza kandi rwiza cyane urugo rw'amateka urugo rw'amahoro urugo nyabagendwa urugo rw'inka n'imirima urugo rw'umugisha no mugwiza urugo rw'ubwiza n'ubwizigirwa. Sibyo nukuvuga rero mugabo kw'Imana yarunyubakiye sikibwiriza kurukubakira yisaba urwawe rurahari kuko urugo niki naho umutima w'umuntu n'umubiri bibaho binyutswe. Allo Edeni. Allo. C'est la dernière fois qu'on t'appelle comme ça. Gyotsina gikisuzuguro bikubera ijyanyuma bari kwita genda tunze. Mureka kwinjira mu rukundo mu gihe kitari kizo nkundo online. Aya reconciliation online yavuga uti genda ube uneze gutungana. Muga ntagomba kwinjira mu butunzi bwawe no muki banza umugwe uti ndindira tubonane nkakomwe twagenda tubonana. Ne yakunani yawe yabika. Genda yabike mu parcelle no mu nka no mu biki nibiki. Tawushire kuri konte. Ega kirumvikana indoto yawe narumvikana. Nuhubuke ushingiye naye nkubwiye bibiri. Ubayimana. Ngara nubwo butunzi bwa kugira n'ubuzoribwe n'inzige. Ko nange n'umutima warase agahore ndagwaye buti bufaranga bwose bukagiye. Ngamaze gutanga kimwe muri 10. Naho no mo Sophie doja. Sachez me connaître que ça. Sachez me connaître que ça. Allo.
kugira ngo dutangure ibihe byiza by'umunezero niwumve kugiye kuba igihangange kandi uyu munsi utangure witwe gikundiro utananirwa ari kumwe natwe ushobora byose ari kumwe natwe nyine ijuru n'isi ari kumwe natwe maze mwumve ngo nawe natanga iyo nzu akayigurisha name n'amarijana naragure n'ikanabiri n'abana simbahenda yakobeje mu misi mike ngo yagura na mari modoka yaje nakuzishaje arakomeza daje wa mutima w'urukundo wa mutima w'imoni bazobahenda namugani baciye mu kirundi nukuvuga ubundi hariho umutima basi umuntu wakunze urukundo rw'anusha kugenda je nk'ubu uyu munsi yo ndiko ndasenga ndavuga ni wa mana nawe byo babigikunda umbane n'umugabo uzomuha umugore amugira neza nkuko nifuje kumugira neza uzomuha umugore amwuba amukunda atamujyajyanye kandi nawe mube mwaka buto ko kumukunda kuko ari ryo teka sinobyava bigenda nkuko byagenze bwa mbere mwende gatima kujuju mwaba mwipfuriza umunezero mugabo ndazi yuko ari urwego mugerako mukaje inyuma y'uruhongore rw'abana b'Imana niza gatanu siyanira ariko ngo n'icicumi cy'agashitsi kagasigarira manitse kabyaza umusaruro ayisagirwa imanitse gukora neza byose usumba twebwe none rero indoto yawe irakubwira ba wewe itunganye ibihe byiza ubirindire Imana bamugisha Imana bamunezero Imana barinde kubabara Imana twagure twagukigwe Imana tutabare kandi tukirere neza mugahubuke dufise Imana twizigira ikatumara imibabaro genda nakubwiye ngo ntanguye ku Imana kimwe muri cyo niyongeye ngira ngo naramubwiye ati ndondera nkugabira umuriyoni iyo kwiruka hari amafaranga ibyo nyibyinjiramo bikemera nugomba narababwiye kugurana umuntu gusa naje ibyo bangana bimenye natebye uzomugurane ucu ufata amafaranga umuhaye ugomba kwimaniza kwishuriza ikamubuza amahoro uyabibere nimwe muguranye umuriyoni bwira Imana uti mbaye nkubitse 100 ko n'umuriyoni ndawaye umwana w'umuntu yavuye bwicanira ntazomeranire sinzoshira guzanya hamwe nawe sinzorinde kwitwara kuko hari abantu baduheranira nibigira nka nabo yafise kudusuzugura niyo koko kunyitwarira niyo ngira ikimugara kukinesheje nuwa nk'ubu nk'abahungu rero mu nigeze kuganiriza yarafise umusheri wo mu Burundi kazi uwo wari mu Burundi na wari mu mahanga arambwira ati je rero nshaka mu mutaye kugira baritegura kuzogira ugende kuko ataco ishoboje kandi ashomere nabwo nigende banzu bibiri wo mutaye nayi manuro babiri umwe yambwiye ati reka nawe byo biri tiwona mu mutaye muri yo nije mbi bijana ati nabo muraswarisha kwera sawa icyo yakoze nigiki yamuhuje na muramuwe kandi azarumviza nyigisho ni ari mugabo nta cyamunze ko namuvuze izina amuhuza na muramuwe donc wa mukobwa urumva ko bari bazi ko bakundanye umuhungu yari muri South umukobwa ari mu Burundi ashomereye umukobwa arafise mukuru we w'umudamu umugabo wa mukuru wiwe yadandaza ibitenge acafata amubwira ati rero unyuguriza agashop gatoyi ngira ni byari bwuga ko sinzi ubungira n'ubu barabidanza ku mugaga ntabyanze mugabo hari mu 2024 acavuga ngo nyugururizaga nawe umwigisha wa mugabo dandaza ibitenge muramu wakamurangurira akamuzanira kambwira ati urashemera kuri konti yarafise droit de retrait kuri konti y'umuhungu kuri yo konti bugurujije ku bitenge wa ni wowe umunguko bari bamuhoze icyo yakoze nigiki wa mutayi waragiye n'umugore aragenda kandi wa muramu ni wacu yamutera inda yararose urumva kare bahurira imuhira bakireka nawe uzibye bagira ubu yararose aho batahana ariko mugoroba bose bari muri shop imwe bagizene yamuteye inda amujyana n'umutayi muramu w'umugabo mukuru wiwe ubundi nawe aravuga ati nzo yabibira nawe nyene bo sinovuga ngo nibabanye sinamenye amakuru yiwe mugabo arigeze kumbwira ngo uwagize neza wamanuye ikintu ciza ko navuye mbona ko bitari ibyacu yari uwacu sinabwo twabanaje tuvuga nawe yari mu Kenya yari mu Kenya mugabo urumva Imana iraguhishurira itajyajyanya kimwe muri 10 mwige kutajyajyanya Imana kimwe muri 10 niyo gutunze bwanyu buzama na security niyo mutazovuvutike kuko hagutonekara wokomereka
kandi nkomere nikira kabiri Imana izitubwiye ngo ni mu buru bwenge nzobareka reka sozerere ngaha kuko isaha yamaze gukwira turasubira kumbone mukuru watora indoto ariko hariho n'ikiganiro dufishe kivuga ikiganiro dufishe cyo mu ijwi yo kumenya ibya Yesu ndibeze nturize dukora kuko twari mu bintu bitandukanye kandi byatuvuye ko namwe twari duse ko muri studio twari mu ngendo mwiteguro y'ingendo dufise akamaro k'amasengesho niyo teme tuza kuba dufise unze kuba muharire iyo deba muyibemo mu misi Imana izuba duteye iteka dushobora kubikorera online mwarahezagiwe mugira umugisha w'Imana amen. Roti fisi yaje mumugu ntimuzinye imbabura muraja kumucumbira ubugari mu mubikira isosi gusangira nogi yo nabyibagiye ko ndi kuri kamera